Može li SDS kao državotvorna politička partija, pokret nacionalni, kako god da zovemo, da nestane da bude protiv stavova SNSD-a i vladajuće koalicije kad su u pitanju prenosovi nadležnosti? Može li to on zbog svog odnosa prema prošlosti? To je zapravo odnos prema srpskom narodu u Republici Srpskoj. Svako ko ide protiv tog interesa, a običan svet to zna oceniti, ne može da uspe. Oni idu protiv tih interesa sada, duboko sam uveren. Politika je, znate, velika umešnost. Zna se kad treba potrčati, zna se kad treba stati, zna se kad treba malo saviti glavu levo, desno, ali sa težnjom da idete napred. Mislim da SDS nije u stanju da napravi takvu vrstu zaokreta, niti ima ljude koji to mogu. Sastav rukovodstva SDS-a u prošlom veku je daleko od ovoga sada. Po svemu. Razlika je zaista gotovo galaksijama. I to je ono što je za mene žalosno, ali to je put koji SDS bira sam sebi. Nikomu drugi ne bira. SDS bira svoje saradnike, SDS bira svoje saveznike, SDS bira svoje kompanjone i on čini pogrešne stvari. Svoje